Selamat datang di channel Eri Amazon. Apa kabar sahabat YouTube semua? Semoga sehat-sehat selalu. Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan aktifkan loncengnya, biar admin tambah semangat bikin videonya. Terima kasih.
Oke teman-teman YouTube, videonya kita akhiri sampai di sini dulu karena mobil yang di depan rusak patah as, jadi kita tidak bisa melanjutkan perjalanan. Dan sampai di sini aja videonya. Semoga teman-teman di YouTube terhibur dengan adanya video ini. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, mohon dibantu subscribe-nya. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Speed to the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals that take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Terima kasih sudah menonton video ini. Admin doakan semoga selamat dunia dan akhirat. Dan yang belum subscribe mohon dibantu subscribe-nya, biar channel ini lebih baik lagi. Wassalam.